uDr 3 Second ethuka iziphathimandla zikahulumeni. Sawona siyakubingelela kuphi nakuphi la kufinyeka nilemboza njamanje kubingelela yena mathinto acebisa intombi zomqomela amehla kabanye baqomela imali uThabo wazi ngane wethu ngabe usuku lakho lokuqala ulangice uthi ushare ucomment uphinde usubscribe khulu nakho konke umsubscriber usukwenzela ukuthi kube wena oqala othola ama notification uma sifaka amavidiyo amasha. Ngane wethu uDr 3 Second emabhida wenze izimangalisayo njengoba wazi ukuthi ke uke wabhekana nongizwe iziqu neziqu ungizwe kwathula phansi umoya wagcina nje ehlela ngezansi kanti futhi ke ube esekhombisa ukuthi-ke akayithandi into enziwa iziphathimandla zikahulumeni lapho khona-ke kuthiwa kufuneka bephathe ama-ID ukuze bengene emabhida futhi kuyinto engekho right abazona izihambi zala eSouth Africa. Kanti futhi uzokhumbula ukuthi-ke uZulu njengoba uZulu-ke ubuhlasela laphana emabhida akekho umuntu laphana esingacabanga ukuthi wangaphandle nowangaphandle-ke ubebonela ukuthi uyizivakashi uma-ke kufike uZulu. Sikhumbula ukuthi-ke ayiziphathiwe induku bafethu khona kuvezele lezi ke abantu yazi ukuthi abanampumulo manje bathena manje yizona lezi induku eniziphatha ngakini emzimkhulu lezi. Hhayi ngane zakwethu hhayi abantu basimplile buka nje lezi induku zinjani ngathi uvele kwathiwa hawu siyala amabhida ovuka egawule ekuseni ngane kwethu ngaphandle kokumoshela isikhathi nali izwi lakhe u3 Second ebhedla eveza ulaka lakhe ngento eshiwo iziphathimandla zikahulumeni ukuthi-ke kumele bephathe ama-ID njengoba-ke bezoya emabhidini. Bangaba ukho konke lo doco wenzeka lapha kuthiwa istadium asingene nge-ID kanti sisuka ngaphandle nje. Umuntu wakahulumeni oshaya lowo mthetho ukuthi akungene ngamapasi emabhida uyadakwa lo muntu lo ngisho bekuthiwa ubani uyadakwa ngisho bekuthiwa umongameli ngisho bekuthiwa upresident ngisho bekuthiwa uminister ngisho bekuthiwa imeya ngisho bekuthiwa ubani ikhansela uyadakwa professor ngeke ngene ekhaya mina nge-ID